Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Darija Kisić-Tepavčević je na državnoj ceremoniji odavanja počasti povodom 100-godišnjice smrti kralja Petra I Karađorđevića u crkvi Svetog Đorđa na Oplencu poručila da Srbija danas, vođena predsjednikom Republike Aleksandrom Vučićem, stoji uspravno, dostojanstveno i časno čuvajući mir i prosperitet svog naroda, kao i mir drugih naroda Balkana, onako kako je hrabro stajala i u vreme kralja Petra I Karađorđevića. Veliki ljudi svojim delima ispisuju zlatne stranice istorije svoga naroda. Zato smo se danas okupili ovde, na Oplencu, u crkvi Svetog Đorđa, u zadužbini koju je pokoljenjima ostavio da i posle jednog veka od njegove smrti odamo poštu velikanu naše istorije, kralju Petru I Karađorđeviću, kralju pobedniku, kralju oslobodiocu, kralju ujedinitelju. Našem čikaperi, kako su njegovi šumadinci, narod i verni saborci iz ljubavi i poštovanja oslovljavali svog kralja. Okupili smo se u duhu sabornosti, sloge, narodnog jedinstva i sveukupnog napretka srpske države, kako je njegovo kraljevsko veličanstvo, kralj Petar I Karađorđević, voleo da čini za vreme svoje vladavine Srbijom. Onako kako nam je u amanet ostavio da branimo slobodu Srbije i srpskog imena, ne predajući ni jedan pedalj svete srpske zemlje, štiteći interese naroda i da uvek sa ponosom, hrabro i dostojanstveno budemo verni svojoj zemlji. Ministarka je podsjetila na to da je Srbija najslavnije trenutke u modernom razdoblju svoje državnosti doživjela u vreme vladavine kralja Petra. Kralj Petar I Karađorđević je prošao trnovit životni put. Od pitomca prestižne vojne akademije Sensir preko bosansko-hercegovačkog ustanika, izbeglice, do ustavnog vladaoca Kraljevine Srbije i prvog suverena Ujedinjene države jugoslovenskih naroda. Bilans njegove 18-godišnje vladavine je bio veliki. Demokratska, ustavna, parlamentarna monarhija, uređena i snažna vojska koja je izvojevala veličanstvene pobede u Balkanskim i Prvom svetskom ratu, privredno osnažena država, aktivna nacionalno-državna politika koja je rezultirala oslobođenjem stare Srbije od viševekovne osmanske vladavine, intenzivna spoljna politika oslanjanja na tradicionalne srpske saveznike, Francusku i Rusiju, izgradnja dobrosusedskih odnosa, formiranje Balkanskog saveza, stvaranje Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca u kojoj su Srbi nekom više od 100-godišnje nacionalno-oslobodilačke borbe su se našli ujedinjeni u jednoj državi. Vence su položili i izaslanik predsjednice Republike Srpske, pomoćnik ministra za rad i boračku i invalidsku zaštitu Radomir Graunić, delegacije Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, porodica Karađorđević, predstavnici Srba iz regiona, predstavnici opštine Topola i zadužbine kralja Petra. Pre početka državne ceremonije liturgiju i parastos je služio patrijarh srpski Porfirije, a prisutnima se u ime porodice obratio Aleksandar Karađorđević. Kisić-Tepavčević je u kući kralja Petra otvorila izložbu posvećenu kralju Petru I Karađorđeviću.